ہتا بوز میانہ عزیزو میانہ ٹاٹھو میلاد مناون والو یل امس یم علاقہ سخیس نن چاہے یہ میر صاحب ہوسا یہ ڈار صاحب ہوسا یہ ملک صاحب ہوسا یہ راتھر صاحب ہوسا یم بستی ساری لوگ دیوان گواہی دپان یہ چھ پوز فلٲنۍ گامس منٛز آسہٕ أکِس ژور کورِ تِم واجس امی نکھٕ بیاکھ دیوان گواہی فلٲنۍ جایہِ ٲس بیوا خاتون تٔمِس اوس روتلہِ منٛز یہِ توٚمُل نِوان گرٕ فلٲنۍ گرس اوس مول گُزریومُت تِمن یتیٖمن اوس یہِ پالان أمِس دِوان ییٚمہِ علاقٕکۍ سٲری گواہی ؤنِو سا أمِس ترِ گواہی وۄنۍ چھِنا یہِ پٔز کتھ کٔرِو اُنٛد موضوع چھُنا پوٚز مگر پایہِ بوٚڑ نبی علیہ السلام فرماوان دپان ییٚلہِ محشر کہِ دۄہ أمِس آلو کرن یِم زن اسلامٕکۍ سُپرلیٹِو ڈگری پوسٹ چھِ اللہ اکھ گوٚو اسلامُک بہادُر بیاکھ گوٚو سخاوت کرن وول بیاکھ گوٚو واز پرن وول پایہِ بوٚڑ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماوان دپان پروردگار بُلاے یِمن بیوٚن یِمن ترٛٮ۪ن طبقن کرِ جمع ترٛٮ۪ن شخصن کرِ جمع یِمو اسلامس یٲری تہٕ یاوری آسہِ کٔرمٕژ یم گر پت گر آسن پھیرمٕتۍ ولو سخاوت کرن والیو ول یوٗرۍ یہِ ونٮ۪س دپٮ۪س مےٚ حظ چھِ فلٲنۍ جایہِ کورِ واجمٕژ نکھ دپٮ۪س برابر چٲنۍ کتھ پوٚز فلٲنۍ جایہِ چھُم واریاہ کامٮ۪ن ہُنٛد ییٚلہِ مۄکلایہِ ؤنِتھ عرشُک رحمان دپٮ۪س یہِ چھُ پوٚز یہِ چھُ سورُے چٲنِس نامے اعمالس مگر ہیو یورٕ چھُکھ آمُت ژٕ اوسُکھ ہاو باو باپت کران میلاد ما اوسُکھ کٲنٛسہِ ہٕنٛز شرارتہٕ مناوان ژٕ ما اوسُکھ بدل کامہِ کُنہِ لحاظہٕ کران توجہ تھو یتھ چیٖزس پٮ۪ٹھ مسجد منٛز ما اوسُکھ جمع کران لُکھ اتھ ما اوسُے کانٛہہ بدل غرض ما اوسُے اگر آمُت اوسُکھ محض برضایہِ ذاتہِ پاکہِ حضرت اللہ تیٚلہِ چھے ندامت لگان یتھ بازرس ہوتیتھ اژنہٕ وِزِ ییٚلہِ اندر اژکھ یتھ بازرس چھے ندامتٕچ تہٕ نرمی ہٕنٛز ضروٗرت ییٚلہِ یِم زٕ چیٖز میانہِ گوٚبرو میانہِ عزیٖزو اندر ژانکھ ییٚلہِ یورٕ نیرکھ واپس سکوٗن بیوٗٹھُکھ 10 منٹن اللہ عرشُک رحمان چھُ آلو کران درواز پٮ۪ٹھ دپان چھُ اورٕ ژٲنِتھ ندامت تہٕ نرمی یتھ دروازس نیر ژٕ ٲسی 60 ؤری ہٕنٛدۍ گۄناہ تِم کٔرمَے سٲری معاف علما فرماوان توے دپان یتھ پلوس چھُ لگان دُنیہُک آب ضروٗرت گراے کڑنہٕ خٲطرٕ صابن لگان ضروٗرت مگر غلامِ نبیو اگر داغ ٲسی اپزٕکۍ حسدٕکۍ بُغضٕکۍ وناوٲنی ہٕنٛدۍ کینٕکۍ ہمساے اوسُے ستومُت مول موج اوسُے ناراض کوٚرمُت ہاے لُکہٕ کورٮ۪ن اوسُے داغ دیُتمُت وۄنۍ اگر داغ ٲسی لٔگمٕتۍ أنٛدرٕ پانس ہتا ٲکھِتھ ونن والیو پانس عاشقِ رسوٗل ہنگہٕ منگہٕ ناو لگاون والیو یہ نہ ٲکھِتھ آسکھ دعویٰ کران بہٕ چھُس عاشقِ رسوٗل تہٕ بیٚیِس آسکھ حقارتہٕ چو نظرو وٕچھان خبر امہِ جوانن ما آسہِ نٮ۪صٕب رٲژ عرشُک رحمان دۄیو اوٚش قطرو سۭتۍ رٲزۍ کوٚرمُت قطرة دموع من خشية الله وقطرة دم تحرك في سبيل الله ہتو یوڑ ولو سکیو یم بستی دو روزن والو چاچی برابر نام اعمالس نم کامل لیکھت مگر یو سکران یم بستی دن لوکن اد پت ہاون والن ہاون باون باپت یل غریبس اوسک مدد کوڑی ہندس خاندرس منز کران یل امہ دروازہ اوسک نیران پت اوسک صبح کیو 4 گرن واتان اگر نہ یہ غریب کوڑ مے واجے نکھ یہ وسان امس کوڑ مالس نکھے رب چھس دپان ہوکی چھ جانمک دروازہ یلے یور چھک آمت ژھوڑی میانہ دربار چین سۭتۍ کِہیٖنۍ ولسائن اسلامک بہادر چوسی جوانی ہند دب چوسی روب دابک دب تیت میان پروردگارن سوری سخیو ٹھت نئی لکس ونان سخاوت کرن وول مگر یور ما آمت ہتھ کی چوسی ہاو باو ولو غلام نبیو واز پرن والو وہواسی لک کران چانہ آواز تمبلان چانس بول چالس لک تمبلان مگر یاد تھو پانو گڑ یم چیز کر پانس پانس پہ گارنٹی پد یم یہ زبان دن یم یہ خوبصورت روی دن یم یہ بول چال ٹھتھے ہاں ژے گئی غلام نبیو 10 ؤری تس خالقس تو مالکس ست رشتے ژٹمتس یم ماجی ہند شکم من 9 رتن گڑنک بنونک قلم دتن ڈاکٹر بنونک انجینئر بنونک کیس آفیسر بنونک مگر یم ست تعلق اوسے وعدہ اوسے یت وعدس مین علمدارن آلو کرے صبح پھلتے رات گئی آدھا ات کورودوک رادا دی سنت فرق کرمال آدھا
ات کہو آخو بانگ تو صلات کرمال آدا جنتس ننیو ہیا ولو انون میانو ملکو یواز پرن وول یور یہ پز پہ میلاد ونان اللہ مگر اس لکن ہاو باو خاطر ونان ہیا یہ واز پران گام گوم گھان لکس ژھانڈان لکس تملان ول وہ کرون یوکن کھڑا امس آوس واہ واہ ست غرض میانہ دربار ژھوڑے آمت یوت چھس نہ ست اتے فرمو پائی بڑ نبی علیہ السلام امس واز پران والس ژٹناون ملک یہ وجود سورے اندرم وجود نیری نیبر ات کن رٹی پنہ وتھو ست یمن واز اس پران تم آسن علی شان جنت کن مقامن پہ بہت کم آئی شاباش توے علماء لکھان بوزن ونن ول سن کھوت بہتر کس امس وچھن جنت من لوک یم کرن افسوس دپان پروردگارا اہندِ واز ست گیس یت مقامس امس کیا ات گژھِ ندا دپیک ہیو یا اس کتن چیزس پتہ پتہ لاران امس نہ اوس نہ یم بون پانس شاباش امس اوس نہ یم بون اللہ پاک سب بونٹ پام حدیث قدسی اس من فرمو رسول اکرم کیا چھ جوانن ہنز جماعت شان والس کمال والس نبی سن کمال تمن کس کر شمار سکنز آس مجال کت کرک بیان کت کرک دست مبارکن ہز کت کرکا یت ابتدائیت موز گیو موسیٰ تریش ژھاران سنگن ضرب چلایان نیران ژے دست پاکن آبے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ونان نبن من جوانن ون اللہ یلی پائی بڑ نبی علیہ السلام آب پیالس من آب مشکی من سرائی آب اس مکلیوم میلاد کس مہراسن پیغام بوز گوڑ ہر چیز کھوت گچی مالس ماج کھوت اولادو کھوت اللہ زو کھوت ٹوٹ آسن ذات محمد گسنا سن ون کر اب سنتن ہنز کات مگر خبر تہ ما گژھو ملال تت یمس ذات رسول کریم سن زو کھوت ٹوٹ آس ون سنتن کوزا قدر کر کہین چھنم کران کات سنتن کوزا قدر کر اتے ونس جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ون ٹاٹ نبیو صاحب چھ تریش ژھاران مگر تریش مکلے ہر کن مشک من میلاد کی مہرازو ہر کان چھ تریش ژھاران مگر آپ چھن کنے اتے لگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ گشت مبارک آب پیال ست اللہ اکبر کبیرہ زن تلو کوثر ست کنکشن 1400 صحابو چھ تریش کتے کمے من کمو من پیالس من کوتا وائت مگر ژے نا سنن وجہ کیا ژے نا اصل بنیاد وچھن کن تلزو وندے چھ نا وچھن یم شفاعت کن منزلن من دشت مبارک نور کن منزلن من دشت مبارک اللہ اکبر کبیرہ یم وسم کورس مکلمت کرت پتوس یمن دشت مبارکن مین عرشک رحمانن یہ تھزر تو بجر دیتمت یم کلس کران اشارہ کل گئے لکٹ کتا یمو کور زون کن اشارہ تت گئی زہس گئیس نا امام راضی علیہ رحمہ فرماوا پنس تفسیرس من دپان گو آب زمزم بیا گو آب کوثر یس 100 صحابو تریش ساس کوثر تو زمزم کھوت ہر آب ہنا تم کھوت کمال وول آب کمال وول مگر پاک وین بنمت گئی واپس چی دل یژھان بوزا میلاد مگر کت گژھِ میلاد شروع یہ انجون اللہ کمن کمن یہ مکلن کیاز مکلن قیامتس تان یہ سو ذات یہ گئی رات مشہور یہ گئی عالم عربو پہ شروع ون دپا قبر مبارکس من ژاو تو یہ گو بنن ورفانا لک ذکر توے ونس پنہ ماجہ دپنس ہیو میانہ شان والو ہیو میانہ عظمت والو تمام دنیا من یون ول نئی چیز گئی پرین آئی شاباش کم تین کر خدا سن رضا خاطر کات نئی چیز گیا دنیا من یون ول ساری پرین گیا تہذن نظر من 50-60 ورین تو نام میانہ گورو بدمیت کائنات سو چیز اس زہن گھس قیامتس تین پرون
گوا ورفعنا لک ذکرک کیازِ یہ چھُنہٕ میلاد کُے دۄہ ییٚمہِ بٔسۍ ہٕنٛدیو میانیو گوٚبرو میانیو عزیٖزو میانیو دوستو یہِ ما چھےٚ میلادٕچ یٲژ راتھ گۄڈٕنٮ۪تھ چھےٚ یہِ اللہ میلادٕچ راتھ پتہٕ چھِ معراجٕچ راتھ پتہٕ چھےٚ ہجرتٕچ راتھ کٔژ رٲژ چھِ اکھ ون میلاد کیازِ بنیو میلاد کیازِ آو میلاد کس مہرازس یُن کیا گو باعث اللہ اکبر کبیرہ ہا ٹاٹ نبی پانے کریو بیان یہ کیا دلیل علماء فرماوان دپان میلادٕچ رات چھِ تیٚلہِ یِوان ییٚلہِ اِنسٲنیت چھِ رٔنیمٕژ آسان ییٚلہِ اِنسٲنیت چھِ مۄکلیمٕژ آسان مےٚ ووٚنمس بیٚیہِ رژھا تار فِکرِ دوٚپُن ییٚلہِ مکس منٛز 7 دۄہو منٛز چھِ اکھ دۄہ مکیو رئیٖسو تھوٚومُت آسان بُجہِ ماجن چھِ نِوان جوان یِمن چھِ یِوان مکشن منڈین منٛز کٕنِتھ کمن اصل میلاد کمن چھُ گۄڈٕ ماجن بیٚیہِ سانٮ۪ن کورٮ۪ن چھنا ہفتس منٛز اوس اکھ دۄہ تھوٚومُت مکیو تِمو یِم کرا کُلی ٲسۍ دِوان یِم سٹیٹس ٲسۍ ہاوان تِمو اوس اکھ دۄہ تھوٚومُت تِمن ماجن خٲطرٕ اللہ ؤلۍ ؤنۍوُ پننہِ بٕڑٕ ماجہِ یوٗرۍ یِم نہ چھو نہٕ کُنے لگان أنۍوُکھ پنٕنۍ بُزرگ مٲلۍ یوٗرۍ ییٚتہِ چھِ مٔنڈی لگٲومٕژ اَسہِ اخبار امہِ دۄہ ٲسۍ پننٮ۪ن ماجن نیٚچی کٕنان ییٚمِس ماجہِ خانٛدار اوس مران أمِس ٲسۍ یا تہٕ بٔڑِس نیٚچی سۭتۍ نکاح کران نتہٕ ٲسِس ؤریس أکسٕے جایہِ کھیاوناوان چاوناوان نتہٕ ٲسِس نارس منٛز أمۍ سٕے خانٛدارس سۭتۍ زالان ژٕ چھکھ منحوٗس ژےٚ موٗدُے خانٛدار اللہ یُتُے یوت نہٕ کینٛہہ اوٗنٹن ٲسۍ بور ساران کھٮ۪ن ٲسِکھ کم دِوان کورٮ۪ن ٲسۍ زندے درگور کران ییٚلہِ یِم سٲری چیٖز ییٚلہِ انسٲنیتس ززُر ژاو ہرُد لوٚگ انسٲنیتس انسٲنیت ییٚلہِ سٲرٕے مۄکلے اللہ اکبر کبیرہ یپٲرۍ کھوٚت نبوتُک آفتاب تہٕ میلادٕچ راتھ آیہِ ہنگ منگ چھنہٕ کانٛہہ کٲم ما چھِ ہر کُنہِ کامہِ چھُنہ پنُن مقصد تلہٕ زو ونٛدو مےٚ چھُنہٕ تگان تیُتھ ونُن یُتھُے بہٕ ونان چھُس ییٖژ چھوا تۄہہِ فِکرِ تران بہٕ ونہٕ ہا کٕم حالات ٲسۍ تہٕ مگر یِم دِتۍ مےٚ 4 اِشارٕ تۄہہِ خاص 4 دِمہٕ بہٕ یِم زیادٕ نہٕ کینٛہہ صحابی اکھ چھُ آز بنیومُت پتہٕ حضرت قیس چھُس ناو یہِ چھُ یاد تۄہہِ ییٚلہِ کورِ کرن دفن آین ہر کُنہِ آیتس چھُ ہر کُنہِ قرآنِ مجیٖد کِس أکِس لفظس چھُ أکِس حرفس باطنی علمٕکۍ سمندر پکان مگر بصیرت والٮ۪ن ہٕنٛز کٲم نظرِ والٮ۪ن ہٕنٛز کٲم چھِ 7 منزل قرآنس 7 سمندر یِم چھِ حامیٖمٕکۍ وچھس منٛز یِمے رٔٹۍ میٖمن تہٕ دالن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ییٚلہِ ووٚننس مےٚ آز دفنایہِ 6 کورِ مےٚ نہ حظ چھِنہٕ گرین گٔمٕتۍ مےٚ نہ حظ چھُنہٕ اثر گوٚمُت کیازِ اعلان اوس گوٚمُت 2 اعلان ٲسۍ گٔمٕتۍ اکھ اعلان اوس گوٚمُت انا ابُل بنا وۄنۍ چھُ کورٮ۪ن ہُنٛد مول محمد رسول اللہ دوٚیِم اعلان تھٲیزِ میانہِ گوٚبرا میانہِ عزیٖزا دارالعلومس منٛز پرن والٮ۪ن ییٚمِس خٲدمہٕ سُنٛد یہِ کلام تھٲیزِ یاد دوٚیِم اعلان اوس گوٚمُت وما ارسلناک الا رحمتاً للعالمین ییٚلہِ أمِس اثر گوٚو کمہِ سۭتۍ گوٚوس رحمتُک نبی اوس آمُت رحمتُک پرتو اوس پیوٚمُت رحمتُک جلوٕ اوس پیوٚمُت کتھ نہ کُلٮ۪ن یوت نہٕ کینٛہہ نہ یہِ اوس انسان سٕنٛدٮ۪ن دلن منٛز رحم پیوٚمُت کیازِ ابتدا کوٚرُے آدمن الوداع چانہِ یِنہٕ سۭتۍ شوٗبنَے درود و سلام ژوٚل ملالہٕ چانہِ سۭتۍ پروردگارے ییٚلہِ پنُن ابتدا ہاونُک باونُک اسہِ کوٚرُکھ دوٚپُن تیٚلہِ کوٚرُم ابتدا الحمدُللہ سٲری پٔرِو الحمدُللہ ییٚلہِ یارٕ سٕنٛز وارِ وٲژٕس دوٚپُن وما ارسلناک الا ہوٚتہِ رۄب العالمیٖن عالمیٖنن پالن وول کُن وحدہ لا شریٖک دوٚپنس میانہِ حبیٖبو یپٲرۍ میٲنۍ ربوٗبیت تپٲرۍ چٲنۍ رحمت
یمن یمن میانہ ربوبیت ضرورت تمن تمن چانہ رحمت ضرورت اثر کم چیز ست گوئی دپن رحمتک نبی اس آمت امہ رحمتک اثر اس تمن دلن پیومت یادہ تھز میانہ گوبرہ میانہ عزیزہ یمن 360 خدا دلن مز بسان یمو ونس اے محمد بن عبداللہ اس مانون چون کن خدا تہ مگر 360 چھ پن چون ہیت گئی 300 آئی زبان گئی 300 دپنک نا اس میون نقش سہ وحدہ لا شریک تس چھ شریک سہ کنس من کن سہ احد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد نا تم یل میون مانون تیل 360 کڑن دل مز نبر یل تم میون خدا مانون تیل 360 دل من نبر کڑن یم 360 بت خدا دل من نبر درامت کن وحدہ لا شریک اوسنک دلن مز بسومت امہ رحمتک آیتن ترو پرتو امس گو شیم کوڑ دفناون ست اثر کیا گوس اثر گوس یوت اللہ اکبر کبیر اثر گوس یوت یہ کران بیان کوڑ مالس رسول کریم نش مز یل سہ کور جنگل مز پکنو سس کت کران سس مے وت ونان میانہ پاپو میانو بوجی یہ جنگلس من سے جانور یہ یم جانور نقصان واتناون پتہ اوسس بہ کھوڑ کھنان کھوڑ سہ کھوڑ من میس نیران یہ میان جامن لڑان یہ کوڑ مالو دان اے میانو بوجی ے پلون میچ لاران یہ مے میز دنان یتس کالس میں یہ کھوڑس مز وی میز ترامس کل پہ یل میز گئی یہ دان آلو اے پیغمبر آخر زمان قسم چم تم سی خدائے سن اس ون زن روتس اس ون من روتس تم قبر مز تت کھوڑس مز تم آلو چھ مے دان رات چھ آرام تم آلو کوڑین چم دان یہ میلاد ادا بین ژوری ژوری لکھت ہیون والو ژٕ کسم میلاد مناو ادا بزرگ مول موج تنہا کمرس من تراون والو غریب بٲیِس کوٚرتھن یہ بزرگ مول موج حوالہ ژٕ میلاد مناونہِ میلاد کس مہاراج سُنٛد نہ چھُے نہٕ یہِ پیغام میلادک مہاراج ونان دپان یہ غریب موج کری دعا غریب مول کری دعا امس مالس تروت رویس کن محبت نظر جنتک منزم درواز گو یل یہ میلاد تلا کران مز گوب گی میں پریزی کی بہت تمہ خاطر مجبور مگر کت بوز زوال کیا امتس ماج تروت رویس نظر شاباش کت کر سا گور میں ماج تروت رویس نظر کی میلو یا یارس کس لچک ویڈیو کال کران یار چھ روشن اللہ واٹس اپ مسیج ویڈیو کال زار پارس اللہ موج روشتن مول روشتن پروائن ہتا یاد تھز مول روشی موج روشی اگر تم نہیں تیس کلامن مز تیزر گومت اگر نہ ونن چوسک توگمت اللہ اگر نہ کلام چوسک توگمت کرن اللہ بوز دل تہ فرمان نبی علیہ الصلوۃ والسلام چھ اللہ اکبر کبیرہ مول گوئی راج تو خدا گوئی راج موج میلادک مہاراج میلادک پیغام موج گئی راج تو نبی گئی راج اللہ شان والی نبی زومند میا ون زن ترو یم بسین جوان ناز نظر دبن یوتو سوت الاولیوک نوکر تو خادم آمد واز تو گوس نہ پڑھن مگر اخ کت روزن ضروریات میلادک پیغام روزن یہ چیز یاد میلادک مہاراج ون میانو صحابو میانو غلامو میانو وفادارو میانو داغدارو یہ میامس غریب ماج ترو رویس نظر اللہ امس سالک پروردگارن قبول گومت حج نامہ اعمالس چھونا غرض حج کرنس یہ سوشل میڈیا نت کر بدل انداز تو کت بہرحال ٹھیک بیان کی مگر مے کریں ضرور صحابی گو کھڑا فدا کمی وبی یا رسول اللہ وقت میں سب
تاچ نبی زو ون میا پان ون میا ون زن ترو چان کانش غلامن چان وفادارن مز ماجی ز نظر رویس دبنس زاي دبنس تر ہاي دبنس ہیو موون 10 4 5 وتر 5 نن یہ نظر تراوک محبت رویس یہ رحمت عرش رحمان سوزان کانس رویس بینر کھاڑن والو بینر کھاڑن بوٹ بوزی پیغام سوزی اندر کن دروازس پہ پتمس کٹھس من موج دیز نظر دوا پھلوسا اگر دوا ماجونت نظر دستس رات من موجی پان ون مائی باتھ روم ماچی نیرن تو ژے منوت میلاد مے چھ یہ میلاد تورمت فکر مے چھ میلاد کس مہارازس نش یہ تورمت فکر خبر تہ کیا پورمت تہ کیا پورمت مے یہ پورمت مے یہ پورمت یہ میلاد کوئی مہاراز ونان تلا زو وند مے اجازت بکر بیاکھ کرو سبحان اللہ تہ مز آسان وارہ ملازم آسان یا وارہ آسان گمت بسن دور امہ غریب ماجر وچھک ڈاکٹر کم بنو پہندی دودن تلا زو وند ہاں زیادہ گھس محنت پہ تھون بھروس زیادہ گھس دہس پہ تھون بھروس شاباش یل حیرت پہ ونان کنس أکس کرتم ون سا أمس چانہ ماجہ رۄپیہِ لچھ ضروٗرت رۄپیس 2 لچھ رٮ۪تۍ ضروٗرت رۄپیس 50,000 ضروٗرت کنہ أمس چھُ چون نٮ۪صف رٲژ تھپ باتھ روٗمس تام ضروٗرت شاید گوٚو نہٕ جوانن خۄش یہِ آز روزُن کینٛہہ أمس چھا تھپہِ ہٕنٛز ضروٗرت أمس لگنا پونٛسہٕ چٲنۍ کِنہٕ تھپ چٲنۍ ماجہ ہندس رویس کن وچھن اخ نظر کوتا لوان حجس کوتا لگان تھپ ونو زیادہ کن کوتا کس لچھ امس غریب ماجہ کن وچھن اخ نظر کوتا لوان امس کیا کرن چٲنۍ 10 ساس امس چھنہٕ ضرورت امس کیا ضرورت امس کیا ضرورت اللہ اکبر کبیرہ اگر ژٕ أمِس تھپ کر زن کرت کعبس تھپ لگا فتوا مے چھُنہٕ تمیُک تہِ غم کینٛہہ أمِس کٔرٕتھ تھپ زن کٔرٕتھ کعبچہِ گِلاف تھپ کیازِ أمۍ چھُکھ نا پولمُت أمۍ کۭتیاہ شب کٔرمٕتۍ چانہِ موٗجوٗب أمۍ ما پانس کھیوٚمُت تلا زو ونٛدے یہِ چھُنہ میٖلادُک پیغام ژٕ کھالکھ پگہہ جنڈٕ ژٕ ترٛاوکھ چوٗنہٕ اگر ژٕ گرِ یِم چیٖز ٲسی نہٕ سیوٚد میٖلادُک مہراز کرٮ۪س چون بینر کھالُن قبوٗل تلا کرٛہہ نماز ونٛدے سُہ مانیا سُہ وٕچھیا بینرس کُن ما وٕچھ ژٕ ونکھ میٖلاد آو سُہ ما بوزی کیازِ بوزی نہٕ سُہ بوزیا کتھ کر ژٕے ون وۄنۍ ژٕے دِ ژٕے ون ژٕے کر فٲصلہٕ سُہ بانیا سُہ بوزیا اللہ سُہ بوزِ نہٕ تیٖتِس کالس کینٛہہ کۭتِس کالس ییٚلہِ ژٕ گرِ درٛاوُکھ ژےٚ چھے یہِ غریٖب موج أمِس ما تگان انگریٖزی ما چھُس تگان ییٚلہِ ژےٚ اصل پوٚژھ چھُ یِوان کانٛہہ ڈاکٹر یا انجیٖنر یا کانٛہہ خاص دوس ژٕ چھُکھ ماجہِ ونان اور تٔرزِ نہٕ اپور کینٛہہ ژےٚ تگی نہٕ کتھ ژےٚ تگی نہٕ کتھ کرٕنۍ اللہ ژےٚ نا تٔرزِ نہٕ تانۍ اور کینٛہہ علما لیکھان دپان ان پڑھ موج چھِ آسان أکِس یونیورسٹی برابر انگوٗٹھ کرن وول مول ییٚمِس حظ نٮ۪ٹ کران کٲشِر پٲٹھۍ دس کتھ چھُس نہٕ تگان دپان تیٚلہِ تہِ چھِ مٲلِس منٛز ییٖژ صلٲحیت آسان چھُ 8 نیٚچوٮ۪ن 8 کورٮ۪ن 8 بچن تربیت کران پالان صحابن من ییٚلہِ حضوٗر علیہ السلامن اعلان کوٚر اکوے نہٕ کینٛہہ دوٚیمہِ موقعہٕ ووٚن میانیو صحابو میانیو وفادارو میانیو غلامو ہیو ییٚمہِ بٔسۍ ہٕنٛدیو میٖلاد مناون والیو تہجد گزارو روزدارو آزان دِوان والیو مسجد ڈُوان والیو اتے کوٚرنکھ اعلان دوٚپنکھ میانیو صحابو ییٚمہِ ہا میانیو غلامو من 2 کورِ پاجہِ بجہِ کرن نکھ واجن حلال کھیاوناین ییٚلہِ معاشرُک دۄہ گژھِ برپا پانن آلو کٔرِتھ یوٗتاہ قریٖب رٹن پانس صحابی گو کھڑا فدا قومی وبی یا رسول اللہ ناز کنسن آسن کورے کنسن زائن کورے سو کیا کری یا رسول تم نے بوزو میانیو غلامو یم بھائی زبینی نکواج مالس کورن بور لطفام یلی قیامتک دو گس سانن تو سلٹن پانس سی نال مت کر
میلاد کی مہاراز یہ میلاد پیغام دپن میلاد پیغام گو یہ یس میں شیما بین نا یل ژٕ لولن کرک سُہ ماننا بچ مےٚ 20 منٹ کی پٔتِم کٔرِو سٲری لولس چھُنہٕ حظ لولٕے تل حظ کتھ کر ہٲے صبا لولس ما چھُ بیٚیہِ کینٛہہ مےٚ ما چھُ کانٛہہ چیٖز چون ضروٗرت لولس کیٛاہ گژھِ آسُن بوٗزِو ہیو میانیو نیٚچوٗ میانیو گوٚبرو میانیو عزیٖزو تھٲیوٕ میلادُک پیغام آز دلن منٛز لیکھِتھ یہِ نہ ژوٗرِ ژوٗرِ بیٚنٮ۪ن لیکھِتھ تھٲیِو بُنیاد بنے امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہدایت مگر بین ہند گوس باعث کیازِ امس شفقت رگ گژھان بین رحمت گژھان برجوش اللہ اکبر کبیرہ میانیو صحابو تۄہہِ چھُو نہ معلوم یس مےٚ شیما بیٚنہِ ٲس اللہ ییٚمِس سۭتۍ بہٕ بنو سعد کہِ پہاڑ کِنۍ اوسُس تیٖر رچھان یِتھ نہٕ گال گژھِ واللہ جب رچھان والٮ۪ن غریٖب ٹوٹھ تھاوان مصطفیٰ ٹوٹھ تھاوان مصطفیٰ پوٚز یتیٖما بیٚیہِ صغیٖرا پھاپھلاوان مصطفیٰ پھاپھلاوان مصطفیٰ دپنا کۭتۍ ہاو آمٕتۍ نیبرٕ کنیا کوٗر آلو آلو کران اندر ژایہِ ہا ہا ٹاٹھِ نبی ووٚن مےٚ پان مےٚ چھُ کھا پرٛزناوان دوٚپنس بہٕ گٔیس سۄے شیما بیٚنہِ یۄس ژےٚ سۭتۍ ٲس بنو سات چھِ پہاڑی کِنۍ تیٖر تہٕ ژھاوٕلۍ رچھان وۄنۍ کیٛاہ کرِ چھکھ میٲنۍ بیٚنہِ آمٕژ اللہ أکسٕے ماجہِ ہِنٛدۍ ما ٲسۍ أکسٕے ماجہِ ہِنٛدۍ ما ٲسۍ دوٚپنس سانہِ علاقہٕ کِس واریاہ گٔمٕتۍ نفر یِم گٔمٕتۍ بنٛد یِم آمٕتۍ قٲد کرنہِ آز چھے بیٚنہِ آمُت بہٕ حظ وٕچھِ بیٚنہِ کیٛاہ دِگڑٲے دوٚپُن میانیو صحابو تُہُنٛد ژٕ ما مشور آز چھم بیٚنہِ آمٕژ میانیو صحابو تُہُنٛد ژٕ ما مشور ما بغٲر ما اوس کران میانیو غلامو تُہُنٛد ژٕ ما مشور ٹاٹھِ نبی زُو ونٛدوے ژےٚ کیٛاہ کٲم چھے کرٕنۍ دوٚپُکھ بیٚنہِ چھِ آمٕژ بیٚنہِ چھے دِنۍ ڈٲلۍ دوٚپنس ڈٲلۍ کیٛاہ چھس دِنۍ دوٚپنس یِم چھِ سٲری أڑۍ چھِس رشتہٕ دار اکھ حظ چھُس اتھ منٛز گرٕ وول بیٚیہِ چھِ أنٛدۍ علاقٕکۍ سٲری أنٛدِ بستی ہٕنٛدۍ سٲری تلہ مےٚ دِیِو اجازت بہٕ تراوہاکھ یِم بیٚنہِ ہٕنٛدِس یِنس سٲری کٲری یلہٕ ترٲیِن سٲری ترٛایِن پٔکِو وۄنۍ نیران مےٚ کریو وۄنۍ عرض نیران اگر زندگی ملکُل جبارن ژےٚ سۭتۍ کر زیوٗٹھ تہٕ میوٗٹھ بٔڑ مُلاقاتہ مگر لولُک ٹاٹھِ میانہِ عزیٖزا اکھ ٲس میلادٕچ راتھ کیازِ میانہِ نبی علیہ السلام دوٚپُن یِمن کورٮ۪ن ٲسۍ زندے دفناوان یمن ماجن ٲسۍ مٔنڈین پٮ۪ٹھ کٕنان اللہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا ہیو مےٚ دیُتمو گاش چشمن خدایا یہِ چھُنا احسان دپان نہ مےٚ ما ووٚنمے مےٚ تھٲیمے نرِ سلامت مےٚ تھٲیمے زنگہٕ سلامت مےٚ دِتمے اولاد ہا مےٚ دیُتمے مول موج مےٚ دِتمے زمیٖن زِراعت مےٚ دِژمے گاڑِ مےٚ دِتمے صحت مےٚ دِژمے جوٲنی یہِ چھُنا خۄداے سُنٛد احسان نا میون رۄب دپان نہ بہٕ ما ونہٕ یہِ احسان کوٚرمے یُتھ احسان کوٚرمے امہِ دۄہ ییٚلہِ سوٗزمے ژےٚ کُن محمد رسول اللہ کیازِ کوٚرمے احسان مژ زار بوزان بُجن بور ساران یہِ کیُتھ غم گُساران محمد وٕچھ میلادُک مہراز کیٛاہ چھُ یہِ پیغام دِوان میلاد کِس مہراز سُنٛد کیٛاہ چھُ اصل بُنیاد مسجد نبی منٛز چھُ پایہِ بوٚڑ نبی علیہ السلام نٮ۪بر نیران شاہنہٕ وول صدیٖق اکبر لرِ سۭتۍ پکان 60 ڈگری 65 ڈگری 70 ڈگری 75 ڈگری گرم آسان اللہ یس مدینس منٛز یہِ موج نٔنۍ لُکھ ٲسۍ ونان کم عقل لُکھ ٲسۍ ونان یہِ موج چھِ زیادٕ کتھٕ کران أمِس چھُنہٕ دٮ۪ماغ برابر یہے ٹھہرے مسجد نبی کِس دروازس پٮ۪ٹھ شاہنہٕ وٲلۍ صدیٖقن کوٚر عرض ٹاٹھِ نبیو زُو ووٚن میا یہِ موج چھِ نٮ۪برٕ کَنۍ پراران یہِ دی تکلیٖف یہِ ٲس اورٕ یورٕ کلام کران حضور علیہ السلامن ووٚن نہ صدیٖق یہِ چھے ژےٚ ژھانڈان کِنہٕ یہِ چھِ مےٚ ژھانڈان گٲڑۍ چھُکھا رُکاوان بٔڑ ماجہِ کُنہِ جایہِ بٔڑ ماجہِ چھُکھا وتہِ پٮ۪ٹھ گٲڑۍ رُکاوان دۄن لُکن سۭتۍ چھُ رۄب آسان دۄن شخصن سۭتۍ چھُ رۄب پانہٕ آسان دۄن دی ییٚتہِ تہِ موٚزوٗرۍ وتہِ تہِ موٚزوٗرۍ قبرِ منٛز موٚزوٗرۍ تتہِ تہِ موٚزوٗرۍ اکھ ییٚمِس چشمہٕ نرم آسان گژھان بیٚیہِ ییٚمِس صبر وول بدن آسہِ کٲنٛسہِ بٔڑ ماجہِ چھُکھا بۄن ؤسِتھ گٲڑۍ رُکٲیِتھ تھپھ کران تہٕ کھالان
اللہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ چھے ژھانڈان کہ یہ میں ژھانڈان میانہ صدیقو موڈال وقت یل نبی بوزس تیل کس بوزس اتے پائی بڑس نبیس یہ موج ونان یتت ون مز گژھان اوڑ منٹا تھود وت ہوتت ون اتت تلان تو ہوتت ون اتت تلان تو ہوتت ون مچان زار بوزان بجن بور سارا شان وول صدیق ونان رضی اللہ عنہ میں ونیو مئی گوڑائی دی تکلیفی دیزا نن نام میانہ صدیق یارو یل نہ ببوزس تیل کس بوزس یہ میرا یہ میرا پکسا ون نیر ون چچو شوق بہ ون تمچ گزارش زترت اللہ اکبر کبیرہ یا چو امس ست پان گوڑ جڑن تیتس کالس میلاد زی ون ست اثر کرن اللہ ات جوڑ پنن پان چانی چھن کتھائی چانی خوبصورتی چھن کتھائی چانی جوانی چھن کتھائی چانی سٹیٹس چھن مجرئی چون آسن تو تعلیم چھن مجرئی چانی پلو لاگن تو چانی دستار دن چھن تن وجود سے ات کور ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ ات کور سودا موسیٰ بن عمیر رسول کریم والا سوٹ دوس بدلاوان تس اتر ملا مشکندار مشکدار پیغمبر استیوان اللہ اکبر کبیرہ پتہ اس گنن یپر موسیٰ بن عمیر پوکمت کہ حظ ننک تہذ اترن مشک مگر وقت یل ووت ات دربارس مز واتت گژھِ انسانس آسن غمن فکرن پریشانین غریبی امن دربارن مز اچت یم چیز لازم ملزوم کامن بروز علی شان تختن پر سوچن کر نا موسیٰ بن عمیر رضی اللہ عنہ سلی وقت ووت لاسٹ کوئی ہوت گل دامن استل چھ بچوس تو ووتمت تو تی وات نئی نورب حضور سن پیتر تو اکوٹے نزدیک اللہ شچواز در خدمت نبی آخر زمان ٹاٹ نبی موسیٰ بن عمیر درا ول یور یو دیدار کریو روی وچھوس یل حضور اوتت ووت پن ردائی مبارک تجن موسیٰ بن عمیر رضی اللہ عنہ استراوان پائی مبارکن ساری مبارک روزان یلی ساری مبارک استراوان پائی مبارک روزان یتس خوبصورت شبابس مز جوانی آسن والس ننی اتے ونک پائی بڑ نبی ترائیوک باقی جسمس گاس کیا ترائیوک مگر ولو میانو صحابہ قبر مبارک گئی تیار یہ سودا لا یؤمن احدکم حتی کون احب الی من والدہ وولدہ والناس اجمعین یہ میلاد کل مہراز سد محبت تعلق مضبوط آسی اتے ونک میانو صحابہ پنن یار تراون پانے لہد مبارکس من ات لوگ وقت موسیٰ بن عمیرس حضورس ون ٹائم کیا لوگ دپنس جنتچ حورس موسیٰ بن عمیرس پراران اتے کرنس دعا کیا دعا کرنس یہ حضور نمس دعا کر تمام صحاب صحابس کرک صحاب صاحب ووت زبردست دعا کرو مگر لاسٹ کے الفاظ فرمائس دپنس عرش وال رحمان یل میانس موسیٰ بن عمیرس پانس برونٹ کن بلاونک موقع پنس قدرتس تو پنس الوہیتس پنہ وحدہ لا شریکی کس چھ پن شان بے نیاز خدایا یہ پھلون غلام ام تروم گر مول موج بین بٲے وطن عیال میانہ خدا یل میانس موسیٰ بن عمیرس پانس برونٹ کن انہن امس برونٹ یل بہ برونٹ کن وات پنس قدرت کس شانس کر تم سات تبس کیا کر یتس کاشر پٲٹھۍ ونان اسن تراون دنس میون موسیٰ بن عمیر گژھِ چانہِ تبسم سۭتۍ خۄش گژھُن أمۍ چھُ زو رتہٕ چھِپ دیُتمُت رسول کریٖمس بس لاسٹٕچ کتھ چھِ یہِ کہِ میلاد چھُ تیٚلہِ یِوان ییٚلہِ کورٮ۪ن چھِ دفناوان میلادٕچ بُنیاد چھِ تیٚلہِ بنان ییٚلہِ ماجن چھِ منڈین پٮ۪ٹھ کٕنان میلادٕچ بُنیاد چھِ تیٚلہِ یِوان ییٚلہِ مٲلۍ ماجہِ بیٚنہِ کورِ چھِ بے عزت گژھان ییٚلہِ یِہنٛز دٔے چھِ پٔتھرِ لاران ییٚلہِ یِہُنٛد عزت چھُ پتھر پیٚوان تیٚلہِ چھِ یِوان میلادٕچ راتھ اتے چھُ تشریٖف اشرف انان آمنہ سٕنٛدِس رحمِ مبارکس منٛز رسول اکرم یہ چھُ دوٚیِم سٹیپ میلادس اتٮ۪تھ کٔژِم دوٚیِم اتھ چھِ علما کینٛہہ بیان کران اتھ وجوٗد اطہرس ترٛےٚ حیثیت کٔژ اکھ گٔے نورانیت بیٛاکھ گٔے ملکوٗتیت تہٕ بیٛاکھ گٔے بشریت
ات میلاد لامحال معراج ٹچ کر مگر علماء فرماوان معراج فلسفہ بیان کرن وول گژھِ خود بذات آسن روحانیت کس گۄڈنِکِس پٲیِس کھوٚتمُت تہٕ بوزن وٲلۍ تہِ گژھن آسٕنۍ کما حقہ تَتھ منٛز نہ چھُس بہٕ چھُس یہِ زن تَتھ منٛز بہٕ ہٮ۪کہٕ نہٕ بیان کٔرِتھ کینٛہہ البتہ نیران چھِ یہِ کتھ کَرٕنۍ میلادٕچ کتھ آیہِ نہٕ تۄہہِ سۭتۍ کٕہٕنۍ کرنہٕ اکھ چھِ میلادٕچ رات بیاکھ چھِ شاباش معراجٕچ رات میلاد چھُ تیٚلہِ یِوان ییٚلہِ اِنسٲنیتس چھُ نُہٕنٛدۍ الفاظ ززُر اژان ییٚلہِ اِنسٲنیت چھِ پتھر پیٚوان اللہ اکبر کبیٖرا معراج چھُ تیٚلہِ یِوان ییٚلہِ اُمتس سرِ پٮ۪ٹھ سہلاب چھُ گۄناہ ہُنٛد گژھان میلاد چھُ کورٮ۪ن وقار دِوان میلاد چھُ ماجٮ۪ن بُلندی دِوان معراج چہِ رٲژ منٛز چھُ اُمتس بخشش اننہٕ خٲطرٕ گژھان مگر پرٛژھناو سیدنا صدیق اکبرس رضی اللہ تعالیٰ عنہس عبداللہ ابن مسعود چھُس پرٛژھان ییٚمِس عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہس زنگا زٲیجہِ یہِ اوس کھسان کھٔزٕر کُلِس اللہ کٔرِو اکہِ لٹہِ سبحان اللہ بس أمِس ٲسۍ صاحب صٲب نظر تراوان یا رسول اللہ صلی تِم ٲسۍ اَسان دپان ٲسِس تُہۍ کیٛازِ اَسان دوٚپُس أمِس چھِنہٕ حظ عبداللہ ابن مسعودس زٲیجہِ زنٛگہٕ دوٚپُکھ ہیو تۄہہِ چھُوا خبر یہِ کوٗتاہ تقوا شار تہٕ پرہیزگار چھُ قسم حظ چھُم عرشہٕ وٲلِس آبہٕ سُنٛد ییٚلہِ محشرس منٛز عبداللہ ابن مسعود سٕنٛزٕ زنٛگہٕ یِن تولنہٕ یِمن لگہِ کوہہِ عہدس برابر وزن أمِس تھوٚوُن أکۍ دۄہ دستہِ مُبارک پٮ۪ٹھ یِتھ کٔنۍ دوشن پٮ۪ٹھ روے روٚٹنس پانس کُن دوٚپنس اے عبداللہ ابن مسعود یِتھ یہِ دُنیا گژھی دھوکہٕ دِتھ لا حول ولا قوة الا بالله دوٚپنس ہُہ کہِ مان تہٕ ژٕ سیٚکہِ مٲدانس منٛز چھُ کُل اتھ چھُ شُہُل اتھ چھُ پن اتھ سۭتۍ دیُت چٲنۍ نبیَن ڈُکھ شُہُل کوٚرُن درٛاو یُتُے حظ زٲنۍزٮ۪ن دُنیا یُتُے زٲنۍزٮ۪ن اللہ صدیق اکبرس پرٛژھ امی دوٚپنس مےٚ ووٚن چانہِ زندگی منٛز کُس چھُ ساروی کھۄتہٕ خوشی ہُنٛد دۄہ تُہۍ وٕچھِو وۄنۍ خوشی تہِ کۭژاہ ٲس امہِ ساتہٕ أمۍ دوٚپُس ون بدل کتھا مہ کر یہِ کتھ دوٚپنس قۭمتھ دِمے دوٚپنس ون بدل کینٛژھا دوٚپنس ونُن چھُے بہٕ مانے نہٕ دوٚپنس متہٕ کر تِم تنگ متہٕ کر تِم تنگ دوٚپنس نہ ونُن چھُے اللہ دوٚپنس میانہِ زندگی منٛز اوس خوشی ہُنٛد دۄہ سُے ییٚلہِ کورِ گرواجِنۍ مول موج عیال باغ زِراعت وطن ترٛووُم ہجرت چھِ رٲژ منٛز پوٚکُس نبیَس پتہٕ دوٚپنس غمُک دۄہ کُس چانہِ زندگی دوٚپنس تہِ مت ون تِم کٔرِو سبحان اللہ دوٚپنس تہِ مت ون تِم کوٚرُن مجبوٗر وننہٕ خٲطرٕ دوٚپنس میانہِ زندگی منٛز چھُ بوٚڑ غم سُے دۄہ ییٚلہِ نہٕ مسجد نبویَس منٛز حُجرے عایشاہس منٛز لوٚبُم پنُن رسوٗلِ خۄداے مُلکہِ شام چٮ۪ن وطن اوس ابا بکر صدیق چپنہِ بغٲر پتہٕ پکان دوٚپنس میانہِ زندگی منٛز چھُنہٕ امہِ بوٚڑ غما اللہ اکبر کبیٖرا یہِ چھِ اکھ راتھ معراجٕچ بیاکھ چھِ میلادٕچ مگر نیران تھٲیزِ یاد میلاد معراج چہِ رٲژ منٛز چھُ ابا بکر صدیق سوٲرۍ بنان کیٛاہ چھُ بنان کتھ منٛز ہجرت چہِ رٲژ منٛز معراج چہِ رٲژ منٛز چھُ جبریٖل سوٲرۍ ہٮ۪تھ یِوان جبریٖل امیٖن چھُ أکِس مُقامس پٮ۪ٹھ واپس پھیران صدیق اکبرن کوٚرنس مکہٕ منٛز یِہوے گوٚو یاران تہٕ یِہوے گوٚو میلاد صدیق اکبرن کوٚرنس مکہٕ منٛز وعدٕ دوٚپنس برابر سورٕ پٮ۪ٹھ مدیٖنہٕ پٮ۪ٹھ مقبرس تانۍ قبرِ انورس تانۍ چھُے ابا بکر صدیق سۭتۍ واپس پھیرے نہٕ ییٚتہِ یور کٔرتو تور کیُتھ سامان اِنسانو کتھ دُنیاہس پتہٕ چھُکھ سُہ گوٚمُت دیوانہٕ اِنسانو مگر نیران دیٖزٮ۪کھ پننہِ جوٲنی ییٚمہِ چیٖزٕچ جوش ییٚلہِ رحمہِ مُبارکس منٛز آو ترٛٮ۪ن مخلوٗقاتن گٔے نِدا اللہ اکبر کبیٖرا میلادُک مہراز آو قد جاءکُم من اللہ نوٗرٌ و کِتابٌ مُبیٖن ترٛیٚیو مخلوٗقو کوٚر تمنا ہاے بے نیاز خۄداے دُنہیٖکٮ۪ن تمام بڑٮ۪ن پیلسن منٛز دِمونَے رٔچھِتھ تیار کٔرِتھ یہِ نعمت دِتھ اَسہِ دوٚپنکھ نہ نہ سۄ چھِ بنوٗ سعدس پٮ۪ٹھ اکٲے موج ییٚمہِ سٕنٛزِ کۄشہِ تہٕ ییٚمہِ سٕنٛدِس گرس یہِ جنتُک باغ بنایہِ سۄ چھِ اکٲے موج مگر ییٚمِس میلاد کِس مہرازس سۭتۍ میانہِ ہلال صٲب میانہِ اُستاد یہِ تھٲیزِ یاد یہِ چھُے خٲدِم ژےٚ کُن عرض کران بوزناوان حضرت حلیمہ ٲس غریٖب گرٕچ یہِ ٲس جنگل گژھان لٔکٕر اننہٕ خٲطرٕ وٮ۪سن سۭتۍ کِتابہِ انٛدر آمُت لیکھنہٕ اکھ دۄہ گوٚو بخت بیدار یِتھ کٔنۍ تۄہہِ گوٚو أزکہِ دۄہ بخت بیدار آز کرنو میون عرشُک آب عبدالآباد حلیمہس پے نِندٕر اللہ جنگلس منٛز أمۍ وٕچھ خوابس منٛز آو بُزرگ شخص دوٚپنس حلیمہ ژٕ چھکھ زیادٕ کمزور گٔمٕژ بچہٕ اکھ چھُے گرِ دۄد چٮ۪وان اے حلیمہ تھوٚد وۄتھ
تھود وت کھٲبۍ ؤژھ تھود اَمہِ وٕچھ کۄلس اَتھ وٕچھُن سفید دۄدٕ کھۄتہٕ صاف وسان آب ماچھِ کھۄتہٕ میوٗٹھ دوٚپنس حلیٖما وس یتھ کۄلہِ منٛز اکھ کر غسل بیٚیہِ چہِ تریشہِ دام حلیٖما فرمان رضی اللہ عنہ ییٚلہِ مےٚ تریش مۄکلٲو چٮ۪تھ مےٚ کوٚر غسل بہٕ گٔیس بیدار ییٚلہِ بہٕ گٔیس اللہ اکبر وتھ غٲفِلو عالم روشن ہا گوٚو یِمن باخوشن گوشن عالم گوٚو گژھٕ بیدار مست مگہٕ روٗرو ولو کتہِ مےٚ پھوٚل غم صبحُکہِ نوٗرو ولو حلیٖما فرماوان ییٚلہِ مےٚ تریش چیٚیہِ بہٕ گٔیس بیدار قسم چھُم عرشہِ وٲلِس آ گژھُن بہٕ ٲسٕس زن تہٕ مہرِنۍ بنیمٕژ مےٚ پیٚیہِ بیٚیہِ آرام مےٚ وٕچھ دوٚیمہِ لٹہِ بُزرگ مےٚ ووٚنمس ہیو بُزرگا ٹاٹھا بہٕ کمہِ کۄلہِ منٛز چٲوتھس تریش مےٚ کیازِ چیٚیہِ یہِ تریش اتھ کیٛاہ بُنیاد گٔے مےٚ کیازِ گٔیس احتیاط دوٚپُن حلیٖما ژےٚ نہ چھُے نہٕ وۄنۍ بنو سادس پٮ۪ٹھ ٹھہرُن کینٛہہ ان قریٖب چھُے ژےٚ نیرُن اتھ کۄلہِ چھِ نہرِ حیات ونان یہِ چھِ حیاتن نبیَس دِنہٕ آمٕژ زو دِنہٕ وِزِ شاندس پٮ۪ٹھ گوٚژھ مےٚ نبی آسُن یامتھ سُہ شام یی ہے تامتھ گوٚژھ مےٚ نبی واتُن ملک ییٚلہِ رٔٹِتھ میٛانہِ نمہٕ نارس کُن دٲرِتھ دِنہٕ مۄکلاوٕنہِ تمہِ وِزِ گوٚژھ مےٚ نبی آسُن کم پیٖر کم درویش ژھارن تتی امہِ سٕے نِش تریش کوثر کِس کِہرِس پٮ۪ٹھ گوٚژھ مےٚ نبی آسُن یا نبی سلام پران چھوا پٔروا کِنہٕ نہ یا نبی سلام یا رسول یا حبیب سلام صلوات اللہ علیکہ صلوات عزیز سون سالے مدنی سمیون لالے تذکرے استقبال صلوات یا نبی سلام یا رسول یا حبیب سلام صلوات سرورو سروی روانو آمننی حاضر دانو کسونے گوسائی دیوانو آمننی حاضر دانو یا نبی یا رسول یا حبیب سلام تسماجی چی مبارک یس وچان ازون تارک عالمس پھل نورانو آمننی حاضر دانو یا نبی یا رسول یا حبیب سلام صلوات بلبل لاگئی بباگس بجر چون چونی دہانس سی چھک میون دینو ایمانو آمننی حاضر دانو یا نبی یا رسول سلام علیہ یا حبیب سلام چھک پائی بڑ حضرت کس زان چانی عنایت کرنائی ربن عیانو آمننی حاضر دانو یا نبی یا حبیب سلام صلوات اللہ
صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ جنتس منز تمام باغن پن پترن لکھت نام محمد اللہ صحیح تعریف کرزس ہلال صابو لگی درکار مرت نام محمد اللہ علیہ یا رسول اللہ شان بڑی خان سان کریو سات سات ایچش اسیز پراران رحمت چان کرو میدوار عرش والا سون سمن کر قبول سان نالون کر ایجاب عرش والا یہ علاق کر نبلیاب حاضر کرو آباد یمو یہ سانز گر تم کرو آباد تین گر کر آباد سانز کرن والن یمو شابوشی کر تم تی کرو آباد ای بے نیاز خدای یم یورائیم کر قبلیاب یہندن اولادن ہاو بہار یمن ہاو تیوند بہار ین وال ست نسل کرو آباد پروردگار رحمانہ یم علاقن بیمارن شفا حاضر بیمارن کر شفا یمن مال بیمار تیندن مالن شفا یمن ماج بیمار تیندن ماجن شفا یمن اولاد بیمار تمن کر شفا یمو یہ چون گر کر آباد تم کرو آباد یمو یہ چون گر سجو تیوند گر سجو یمو یت محفل دی زینت پروردگار تیندن اولادن ہاو بہار اے کریم خدایت گامس من یت علاقس من یم بے اولاد تمن اولاد یم بے اولاد تمن اولاد یم بے روزگار تمن روزگار یم بیکار تمن رزقار یمن بالغ کور تمن رز خریدار یمن بالغ بین تمن رز خریدار ازکس رحمتس امیدوار ازکس برکتس امیدوار ازکس فیضانس امیدوار اے میانی پروردگار رحمان یم مسجد راز من ڈوان تم تی کرو آباد یم یوڑا یم کرو عبدالآباد یم نائی تم تی کرو آباد یم بیساتن تم تی کرو آباد یم پگا یم تم تی کرو آباد یم گری بوزان تم تی کرو آباد سانی بین کرو آباد سانی ماج کرو آباد یمو یم مسجد کن پیٹ بنو یا پرین مسجد بنو یم تمو مز یم بشتی مز یم زانوک نزانوک یم لاولت گئی یمن نکان ناوی ہوان تمن سارنیز قبر کر منور تہنز لحد کر منور پروردگار ہلال صاحب نس عزت کر یاری تات کر خوریر پروردگار یم مشن باپت چدرام تات منزس کامیابی اے کریمہ تات منزس کامیابی یا پار پاکی تپار حفاظت آئندن یارن دوستن سان تہندن محبن رفیقن سان وصلی اللہ علیہ سیدنا محمد وعلی